Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio at to'y manin na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti maysa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang biyag ti maysa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay met balakadan. Ti problem of the day ni Wesley iti Candon City, Ilocos Sur ngayon na pinauluan iti Bengkeng with Backride. Bengkeng with Backride. Anyang atat parikot na ni Wesley iti Candon City. Padaanan tayo mga kasin. Mahilig sat motor dito ni Wesley. Mahilig sa nga agbengkeng. Sagudahin nga ron ti surat ni Wesley. Dear Cassie, sakbay man ti amin, idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay nga agserserbi di Nemars Studio. Kagronahan keng ka nga timon da ito nga programa nga makaitad liwa unay nang ronang tiya at dapakpakatawa na. May sakmat kadagiti nabayagin nga mang subsubaybay iti programam kasin ket naawis tiriknak nga mangiburay ti bukod ka pakasaritaan gabutay iti agdama ket adda anak iti parikot nga kayat ko kabalakadan kada kayo. Mahiligak nga agmot motor kasin yung kas makitak iti social media padakamot nga mahilig nga mag-agra-rides agpaspasyar. Ket aduda nga kakaduwak nga mahilig met nga agpaspasyar nga nakamotor nga nagbalinan nga nasigid nga gagayem ko kinimbilang kon a pamilya. One family kami nga rod kasin. Nang runa no te agsasango kami, agbabanding kami, saan lang nga iti rides, no diket no te yung ada agawis, nga agiinom kami. Jak mas baalan ti ragsak ko kasin no kadwak isuda. Ngem jak impagarup, nga isuda mat gayam timang traidor kanyak. Nakakaisuna nga agayatak manen. Inuleg nakpay ti maysa nga kadkaduak nga agra-rides. No kasano napasamak ti amin kasin yung kastoy man nga rod ngay nakrugyan nga isalaysay. Kumusta mo ti panagdaton ko king ka? Dani ka? Ket manual daw pa ilaing mat nga nagpudno ka kanyak ti panagayat mo, Wesley. Kayat mo, sung batang kaadagos? Kumusta ek lang, no adamot lang namnamaking ka. Agpaisuti ko nam nga manupela nga aldaw nga nagamamut ket manupela aldaw mo nga nagdatonaking ka. Ngem nakarik na kami iti ayat paraking ka. Ket no addan tumot mariknam nga panagayat kanya kon sabi ko ma ket aklonem ton ti panagayat ko. Talaga apuraen na kaya. Ti kinagpaiswan na Wesley. Adu kayo nga nagdaton kanya. Ha? Wenangim siya ti kagagetan nga may magpa-share king ka dito'y dagos mo. Agpaisuti ko nam. Ken maysa, kanayon nagmang sagot king ka. Kanayon kaigatangan iti taraon mo. Kanayon kaigatangan iti regalo king ka. Agpaisuti ko nam, Wesley. Agim saan mo lang ang dagitang manag ti kayat ko. Anya ka di ti kayat mo. Ti kayat ko kuma. Kayat ko ti makaadayo dito yung lugar. Ha? Amumet ti trabaho dito yung kas waitress. Tapos, dito yung ti pagdagusak. Stay in kami. Kat, ti kayat ko kumagat makapaspasyara.
Namayaga kong dito kandon. Ngayon jak pa napaspasyar na kiti mabalin na pagpasyaran dito yung lugar. Kwa, saan ka din nga da motor mo? Well, sumursurot ka di kiti mapanagra-rides, mapanagpaspasyar. Ada ka di grupo? Ada grupo mi. Ken, agpaisuti ko nam. Mahiligak nga mapanagpaspasyar. Kaduak dagiti kagrupuak. Oh? Talaga? Apay na saludsud mo. Dani ka. Kaya't kung arod ti agpaspasyar met kuma. Akit, bayat Angim awan samot ti motor mo. Iso na lang tawag ti motor ko. Dahil tangar ti problema. Ay, kit ilubon na kun Ha? Sa dino ka diti sumarunong nga pagpasyaran nyo? Kwa. Plano mi ti mapanidya Alaminos. Ay, di Pangasinan? Uy, bet ko dayta, jak pinapanidjay. Kaya't ko ti mapanidya 100 Islands. Damag ko kat napintas ka no sa jay. Kaya't ko ti mapanagbangka nga mapankadigiti isla. Ay na, nagpintas sa jay. Magkit-kita klaing ti ladawan iti Facebook. Kaya't ko ti sumurot, Wesley. Di mo ka di kayat? Narigat nga i-explain. Anya? Baka may ada sa bali nga kadwam, ada sa bali nga ilubon mo. Ay, awan. Awan ti ilublubon ko iti motor ko. Nang runan magpasyar kami. Kahit di na kahit nga ilubon? Ay, saan man? Kasilatan. Ha? Itugot nak, iti Alaminos. Ilubon nak iti motor mo. Ta iti Alaminos. Iti konton nga aklonen ti panagayat mo kanya. Ha? Kwa, ape nga di pala ita. Ape lang nga. Saan pa? Ape nga saan nga dito eh. Kahit kung nga rin idjay. Amangan no, dinakto ilubon, dinakto itugot no, inaklon kan. Basta, naitugot na kiti Alaminos, Wesley, idjay kanton nga aklonen. Ha? Sige. Ako nanang. Naggapam ayabaraw. Kat ada makasapol kin ka itay. Yaka mo agpatarimaan sa iti motor. Kwa. Napanak lang gimatang ti piyesa ti motor ko nanang. Piyesa manain. Ay, awan lang matip sarday na day tapan nga suksukat mo piyesa ta motor mon baraw. Ay, di ka nagpaiswan na nanang, sigod nga adda day di piyesa na inikat ko ta, awan di serbina ko na. Anya ka day ta. Dito tugaw nga, pagtugawan ti backride nanang. Anya? Backride? Unang. Awan sa aman ti ilublubon mo, iti motor mo. Ta inikat mo, di tugaw, di likod na. Uwin nga ron nanang. Ang kapilitan nga isublik. Jakmat masapulan na, hindi tugaw na. So nga na pa nagimat gatang. Sino iti ilubon mo aya? Ay, dati agbalinto nga manugang yun, nanang. Ha? Manugang ka? Una nang, ni Dani ka. Ay, nubiam, kaayan ayat mo. Mapanto kas na, nanang. Anya ti kahit mo asawan, Wesley. Nagdatunak pa laging kuana, agar-arimak pa laging nanang. Kahit ape nga ron ibagam nga agbalinto amanugang ka, kahit di nakamot pa gam inaklaw. Kahit aklunan nakton isor nga na pa naging matang ti tugaw ti motor ko, tangamin, kahit nat sumurot ijay Alaminos. Kahit ijay nakto ka nung aklunan ng nanang. Kahit di mo't pa napasamak. Iso nga road, aklunan nakto, apaman nga makadanon kami di Alaminos. So ngay karigatak tinapanggimatang iti pagtugawan na. Ay, api nga minmat nga ikatum isot serbi na nga rodeta pagilubunam. Madi nga rod nagilublubunak na nang tanadagsoyn kun may siya maapektaran dati pa nagra-rides ko, pa nag-drive ko.
Wan ata ko na damat dagiti kakaduam kun mahilig ka kano nga agbengkeng. Ket wan ananang ekspertak pa yun ha. Agan anad ka baraw. Saan ka nga agpalpalastog di ta kalsada. Nakamlamlan no nakaidakan nga agmutmotor. Ang kapadanagan nanang. Tanakaputmad na kiti gulong ko. Ang kasano nga raw, nadalubon mo. Ang mga no, matumba ka ma. Deta nga raw tirigat na nanang. Ano usak to palang ati saan agbingbingking. No adalubon ko. Oh, hello. Hello, Wesley. Anya ka di pa di kati masapol nga itugot kon to J. Alaminos. Ha? Talaga nga nakaikad din kanya. Kitwa na. Kahit kung arutek paspasyar, itapay laeng isagana kong dagiti masapol ko nga itugot. Kay sagana dagiti arwate kon, day toiletries ko. Isaan mo ni kaduan? Mga no, apay. Awan di pangipanam. Ibag mo day ta, sa munto, bakbaklayem. Baka ano, okay lang kanya. Tinasisitam, makapasyarak. Saan mo unay kaaduan, tapos saan nga nadagsan? Basta, bahala na. Amom no siya tagpasyar, Jack kayat nga. Kurang tigam gamit ko, kahit ko, kompleto, bueno, nasursurok pa, tap no nadikas na sa anak to nga problema. Sige. Basta saan mo unay nga dagdagsan na. Ibatim digiti natadagsan. Oo, ala. Dandani daddy rides tayo, kakadwa. Ay, nga rod, parang layo. Ay, dati 12 tayo nga nag-confirm iti grupo tayo nga mapanidje Pangasinan. Ang panagrikdak ket kasla, saan sabat nga umabot ti 12, ti bilang tayo. Ay, win nga rod, kumpad layo. Ay, wag, kumpad James. Nagbaliw ti panunod dagiti danduma. Adu nga pambarda. Di ka na palubusan dagiti asawa da. Kaya amangang kano no maperjanda ta di dape kano nakapagpa-service iti motor da. Datay sabot pala ti sigurado kumpadlayo. Paring James. Datay madlati may dito itata. Kasla taltalutay, panagriknak kat taltalutay nga matuloy nga mapanja Pangasinan. Ay, gituray taltalutay yun na. Saan ka di? Wesley, paring Wesley. Uy, paring Wesley. Ha? Ay, pare. Ay, itay pa lang pagpaunyan na ka. Kasla na unig, ti pampanunutin ka sa balitin na kay turungan ti matag mo. Uy, nga ron, paring Wesley. At ka di problema. Paring James. Paring Leo. At ka di problema. Di mo kunaan nga may sakamat nga agbaliw ti panunod na. Ha? Anya? Baka ba't no ibagam nga di ka agtuloy nga sumur iti Pangasinan. Isa man. Jack pa nakapanid jay. Pare. Ket ape ka rod. Anya ka diti problema. Love life po na kumangin mo ba ti girlfriend mo? Ay. Baka ba't problema ti kwarta? Ay saan mo ba't problema ti kwarta ti ambok ta? Napigsamad deti talyer mo. Kwa. Adda ngamin Jack ni namnamang problema. Anya dayta. Baka matulungan da ka. Huwag nga rod, parang Wesley. Ibaga ma. No saan nga kwarta dayta, no saan nga love life. Anya nga rod. Tingin nagpaiswan na. Love life dayto eh. Ay, anya. Ada girlfriend mo, pare? Awam pa eh. Anya nga ron nga love life may bagbagam, lukluk na kamsamad paring Wesley. Saan paring Leo? Anya nga ron di bagbagam, paring Wesley. Nga love life, kit awam ba't di kayan ayat mo? Isa tamang gide. Itay pala nga tagay kami. Sika, di ka mo lamang tagayan. Kwa.
Agore ka. Nag-message kanya niya na. Adya data. Awan, dati kwa dito eh. Tiki taga-selecta. Ni Ma'am Hana. Damdamagin na no, dapat stock ko ti ice cream nga selecta. Sino nga Hana? Iso ka diti ibagbagab nga problema. Saan? Saan paring Leo? Sino nga rod? Paring Wesley? Maulawak mo't king ka. Ada nga min ar-armag. Ar-arbam. Kahit nakanot sumurot iji Pangasinan. Kasano nga rod nga ubay. Pangilubunam nga rod. Kat awabot to gaw di likod mo. Inikakon paring Leo. Inik ka magkayam dito gaunan. Awang problema. Unang numabalbalin ko nagpasyar tayo. Awan iti lubon ko. Awan ti backright ko. Wen. Tadi mo kayat. Nga da lubon mo. Tadi ka makapagbengking. Babalik ka lang tao nagbengking Unang mga kumontra deti lubon ko. Ewan ba't kidi no saan nga nasanay nga mailublubon deta lubon mo. Nang runa no agbengking ka. Baka kit na imbes nga sumurot nga gidaking ka kontraid iso nga rod. Paring Leo. Problema nga talaga deta Agim asino ka deta nga ilubon mo. Deta nga rod ar-armag. Aywan ar-armag. Kahit kung ana nga sungbatan nakto ka no. Ito no makadanon tayo Pangasinan. Anusa mo na. Wala pare, anusa mo na. Kat aklunin na kanto magayam. Ito na dakay jay at ito na datay jay Pangasinan. Anusa mo. Tapno na di kasta. Adan tumot ka ayan-ayat mo. Parang Wesley. Api kang saan kang excited nga sumurutak iti pa nagpasyeryo. Itay palaing nga. Kaslang naliday ka. Idinto nga di kita duwa nga kakaduam. Mukhang excited dan. Kasla kanyak. Katsi ka, kaslang di ka excited. Madamdama, intayon. Kaslang sa baliti nakaiturungan ti panunot mo. Pasensya kan, Dani ka. Ada lang amin pampanunutek ng bebeamon. So, pasensya ka na. Ito yun. Parang Wesley, nakasagana ka din. Parang James. Parang Leo, nakasagana ako. Hindi parang Wesley nakasagana akmatan, pare. Ganda na karot background mo, nakasaganan. Wen kuya, nakasagana akon. Sigurado ka. Mga maktang ka, ditat pagluganam. Apay? Kasi siyempre, R15 data, big bike data, sports bike data, motor ni paring Wesley. Anya ti ko na? Baba mo na tan. Okay lang pare. Okay lang kanong kwa na. Iwen, kuya, okay lang kanya. Sigurado. Sigurado lagi nga maktang data, lubon mo, parang Wesley. Ganda nagbasit data pagtugawan na. Sa palakas na tiarwadan na. Umat nga ba sigurado ka ading ko. Kaya mo taglugan dita. Anya ti kahit mo sa amin kuya. Baka kahit mo ti may lang makilugang kanya kon. Okay lang kadiging ka, Wesley. Mga nasakit ti patog na, dito ti pagluganan na. Saan kuya? Okay lang. Sigurado ka, ading ko. Babam latan, isumati ko na, parang Leo. Sigurado ka. Sige. Teka ro din. Wow, excited ako. First time ko ti makiride. Magkapit ka nga rin nga nalaing. Sige. Itak lang nga makapasyal iti adayo manan. Nangruna kat alaminos. Diyak pa inapansadyay. Malala, sige. Agkapit ka nga nalaing. Tanay, intayon. Sige.
Anay ko! Anay ko! Abay. Anay ko! Ikaw nagpataray. Nagsakit ti patong ko. Anay ko. Di ka unay. Di mo konkontraan no agkilo ta. Ay, Diyos ko, apo. Nagsakit ti sigit ko. Nagsakit ti patong ko. Diyos ko, tila mabawi. Apo, nagtaltag. Anay ko. Diyos ko, agkapit ka nga nalaeng. Katay, basig dita tugaw mo. Diyos ko, itayag pala, akapit. Ang yung nataltag. Apo, Diyos ko. Apo, Diyos ko, Diyos ko. Ay, apay kami nga nagsarding tayo. Umad kayam ti gumatang dito 7-Eleven. Kuha, parang layo. Ani ko. Ne, anak ko na dati lubon mo. Parang Wesley. Anay ko. Kuha, nasakit kan di patong na. Pati sikat na. Ay, dahi tati kong kunaking kan. Ading ko. Ay, kuya. Ti kunak itay, ang mga lumaktang ka. Agad po no ti kunak, saan ka di? Ewan, kuya. Sa dino ka dito ayan tayon. At dati pala dito sudipen laon yun. Kasarsarak talat laon yun. Kadi. Ay, banggar sa dito. Banggar. Halos wangawangan pala tilaon yun dito. Mas daawag no. Ako pa nga nagsarding tayo. Impasarding ko ta. Nasakit ti patong ko, kuya. Tamot kami ti kong kunak king ka, Wesley. Di ba't kunak kami king ka? Nasakit ti patong mo ta. Dagmat amo nga kastigayam. Mala. No kayat yo lag nga. Siya akong ti mangilubon. Kinidani ka. Kahit mo ka di ading ko. Ay, win kuya. Ha? Parang Leo. Awan ti mali siya na parang Wesley. Kahit mo nga ron nga. Masaksaktan ta babae nga armam. Kwa. Agsino ka talatat motor nga tan? Parang Leo. Ay git mayat kumaa. No kabisadok ti dekambyaw. Angem maxi scooter mad na tausar ka. Napinpintas lang pagluganan. Dati lubon mo. Ngem dito'y R15 mo nga big bike. Ay di mo kunain nga agselos ka. Samot kindi parang Leo. Kasla di tagkadkadwa. Ijay kumaa. No mabalin kumaman kini parang James Angem naka-raider mount, underbone. At nga agsakit ti patong na jay. Madi dito, parang Leo, parang Wesley. Nula kaya't nagit, kaya't kumata. Apik hindi nga saan. Mayat ka. Sika ading ko, okay laking ka. Uwin kuya, nalaki dinanamnam ay ti aglugan tita motor mo, di ta aglatan. Okay laking ka, Wesley. Api nga sikat ang desisyon. Patong ko da ito'y. Sikat ko da ito'y. Sika ka din marigatan. Anya tiket mo sawan. Basta, urenyat kong kunan. Umakarak sa jay. Anya nga rod. Awan ti saksakit na gamon. Ipagpagapumlatan ka dato'y ararmam nga ni Dani ka. Di ka ikan ti sabali nga kaipapanan na dato'y panangilubon ko kay Kuana, parang Wesley. Tapno makadanon tayo dyan, tapno makadayo tayo. Diyak kaya ti pasardeng-sardeng. Ang mga kit na pagbit lang ka, asidig pa lang ka nagpasardeng manan. Diyak pa di talaga kahit tayo makilugan king Kuana. Nagsakit ka talaga ti patong ko. Makaktang. Ay ka talaga. Si kanto, mangamit ti ang makilubon. Iti kasta, nga R15 nga sports bike. Unay matan. Nagkarumatan ti panagkapot ni Dani ka kini paring Leo. Kurang na lang arakupin nan. Madida ito
Kas lagun gundawayan mo ti paring Leo. Ni, palibhasa, nanamay nga talaga. No isot pagluganan na. Tanakamak si scooter nga ron. Angim, Diyos ko. Sapay ko matawan ti sabali nga kaipapanan na data. Sapay ko saan nga gundawayan ni paring Leo. Naglalukit ni. Adayo pa'y di papanan mi. Mabayag pa'y. Nga kastat, panagkapit na kinkwana. Wow, nagpindas ka talaga dito yung Alaminos. Astuti ko na, mading ko. Isungar nga dito tinapili mi nga pagpasyaram eh. Ay, imbaglakid din tayo mayak. Oh, Wesley. Tapi tayo ka pa lang na kami suot. Ha? Agwa, awan. Paring Wesley. Nadlaw mo ka dito, nadlaw ko. Paring James. Kasla sa balimit tinti papaspasamak. Anya tiket mo sa mayan. Imposible nga di mo madlaw, paring Wesley. Yan niya. Sipod itay ni paring Leo tinangilubon nga deta lubon mo itay ni Danica. Kaslad adamot nga ni paring Leo tidigdikitan nga. Uwan nga ron. Nagitam. Nagkuyog da nga naman ija store. Nagimatang. Imbes ko mga sikat tidigkitan na. Kasi ka nga ron ti kaduana nga talaga. No, okay la deta pare. Sapay ko matawan ti sabali nga kay papanan na deta paring James. Jakla mo Angim, di mo kadam mo ni paring Leo. Matinik ti chicks dayta. Ha? Anya? Why? Isu nga awan ti agbayag nga babae king kwana. Nalaing nga dumiskarte. Ngim saan nga agbayag. Di na kayat ti may mesa. Di kayat na agsukat-sukat, masukan-sukat yung babae na. Ayo, subot lang ang naging kay tao, asawa na. Well, ha? Sinubuan nati padjibar? Win nga raw. Nagsinubo dagit din. May sapay ti istro nga pag taste of drinks, uwing nga ron. Naalalan sa mo, ten, day dyan nga dani ka. Paring Wesley. Aniya. Eh, sigurado ka, paring Wesley, nga awan di sakit tinakin mo kanya. Awan pare. Saan kumatpay nga kaayan-ayat ni Danica? Kinasayahat mo itapay laeng na duktala ko nga awan di pa nagayat na kanya. Ay, agyaman nagnugas na. Agit, agnaragsak tayo ta. Awan ti mapalay. Tasyak mo, tikim mapitanan. Deta kayam sunan. Oh, pasensya kayon Ado ngamin tiginatang ko nga beer. Di umit ngamin kahit tiag beer. Kadwa indak ko Hard mo ti kahit yung inuman. Talagang hard. Talagang hard ti kahit kung inumin ita. Uy, pare Wesley. Pare James. Iawat mo man pa ito sa talo ka ta. Nasubrab sa mo tinom mo, parang Wesley. Saan, parang Leo? Kayak pa ito Kayat ko ti agbartek. Madamdama. Inak togdigos dita bye-bye. Ang sakit ti ulog.
maturog ko mo dito kubo. Dito igit ti baybay. Maturog mo ito ni Jibangir ako kubo da. Dagiti kakadwak. Ang awan mo't ni Dani ka Jibangir ako kubo. So din mo titayan. Ha? Ato sa J igit ti baybay. Sigurado ak nga ni Dani ka di jay. Ang api nga di pinaturog. Ne. Umay dito eh. Agturog dito eh. Dito kubo nga ayan ko. Sa angkit nga di kubo nga ayan da paring Leo kin paring James. Sakit talaga ti ulok. Nakaadok ti imino. Oh, nakaring kagaya mo yun. Wesley. Dani ka. Itay pa lang nga bubuyahin ka nga matmaturo. Di ka kadwam? Padambot nga naartag. Matmaturog na mo ito nakasking kayo. Ang imbag na nakaring ka. Sakit ta ulok mo. Nakapuutak at dagayam di ti kubo. When ata di yung maidanon ti bagiyo di siled nga inupaan tayo. Apay si ka. Ha? Apay di ka pinaturog. Or-orayak ka makapuot ka takayat ka nga kasarita. Ha? Anya ko matipagsaritaan ta. Nalpasin nga inpudnuyo kanyak kaya ni paring Leo nga. At dan nagkinaawatan nyo. Uwan yun. Nagbabawi at. Ha? Sikamat lati kayat ko, Wesley. Hanya. Pasensya ka itayin Ha? Nasakit lang kami di patong kinsikit ko. Kahit masurunakin ka. Nalakapat pataray ka pa eh. Idinto nga, motor ni Leo. Nga, kaslaawan lang. Komportable ak nga naglugan. Iso nga, si Murot kakingkwanan. Naamiris ko nga. Sikamat laing ti kayat ko. Nakadwa dito'y alaminos. Ha? Pasensya kan Sabi ko mata mapakawan na. Uy, nang itay laing nga nakita kayo nga aglinlin naplap kay ni paring Leo. Laplap madladay dyan. Laplap lang? Wen, aw mo tinapasamak kada kami. Nagmulumugak matan. Ha? Basta, sikati kayat ko. Kasano nga rod, into no agawid tayo. Bahala na aglugan ako talatakin ni Leon ngem awan to ti malisyanan. Ha? Basta. I'm sorry. Sabi ko mapakawan na, Wesley. Tapno mapakawan na. Anya tiramid. Apay. Isabat mo dagita bibig mo. Agkam na kita bibig ko, Wesley. Anya. Sige. Bahala na. Siya ako di mangikat ti t-shirt mo, Wesley. Sige. Agkak ni tingid mo. Sabi ko mata mapakawan na. Agdata ka. Agida ka. Ha? Agida ka. Sige. Kaya't na siguro mapakawan ko adagos. Iso nga rumruman sa anak. Yung baba na matanda short ko. Pati brief ko.
Anya nga tataramidin na. Ni, eh, sabi ko matama pa kawan niya, Wesley. Ha? Ni, insubo na mo tayo. Kasano nga jak pakawanan? Mapakawan na ka di? Ha? Uy, isubo mo ulit. Isubo mo ulit. Dani ka. Agyaman na, Wesley. Lipati ko hindi dyan napasama kita eh. Siguro, nagbidot laeng ni Danica. Gapo siguro iti sakit ti patong kensiket na iso nga. Di na amon tinataramid na. Ngimita, magustuak na tinaramidin na. Ganas ang Diyos ko. Sa pala sumabay dita. Panagbaot ti dalo yun, Diyos ko. Diyos ko. Apo ta. Sagad na. Uri lang may dukan, Diyos ko. Uri lang maltutan. Magustuhan ka dito, Aramide? Uwen, Danica. Sige, bumangon ka. Ha? Tagtugawak dito lamisaan dito kubo. Ha? Kasano? Takder ka. Tagtugawak dito lamisaan. Takayangan ka. Tapanagpakan na. Sige. Ang magulit ka. Abay. Kinang kutakwam. Di mo ka di kanan matakukwak? Sige. Agparintumang ka dita. Dita darat. Sige, Danica. Kastoy. Basta. Iparabaw ko tayo duwang alupog dito abagam. Sige. Sige. Mangankan. Wesley. Makan. Uwin, Danica. Uwin. Ano Wesley? Green card! Ay, anya. Oy, green ka. Abi, taga-inip ka sa. Anya taga-inip. Dil-dil patab mo dito aso dito anya? Aso agpaiso. Woy, warang-warang ka aso dito Itigid bay-bay. Dil-dil patan na data bibig mo nakitid dinilpat ka bakit? Anya? Woy, parang Wesley. Iso nga rin iingda ka. Taga-inip ka sa. Nalawag gaya man. Una. Ni Daddy ka nga At dada pala Jessilid nga nag-check-inan da akin ni parang Leyaw. Anya? Dua talat na bati dito'y kubaw. Kat isuda nga dua. Napanda Jessilid. Duduwada nga nagpatnag. Ha? Kasta? Babaam di dyan. At least, napanagnig ka nga saan nga puduking ka day dyan, nga babae. Sa rampiting day dyan. Na minsan lang ang lobo ni parang Leo. Kimapatan. Awamot kiti kanyak day dyan. Parang James. Ala. Kagmulumong kit ni. Ay na Diyos ko, nagdugyot day dyan. Ginudgud pa yung aso nga dildil padam. Ha? Nagawid kami kasi yung nagdagsentirik na. Nagpapaudi ak idin.
Tadyak kaya't amakit kita ni pareng Leo, kinidani ka nga nakaswiswid da ngagkalubon iti motor ni pareng Leo. Tumartarayak la editi, 50, 60, 70. Tadyak kaya't ti agpataray. No ada iti kurba sarado, jak kaya't ti agbenking. Kasla tumtumpaw ti panunot ken riknak kaday di nga gundaway kasinyong. Nasakit para kanyak nupay ko na ni pareng James nga lipate ko ta saan na nga deserve nga pagsakitan tinakem ko dayjay nga babae. Dayjay nga babae ket lalakaan dati kaladkarin nga kunada. Tanagalisto lang nga sumurot iti lalaki. Nang damo naman nga makita nga ron, di parang Leo. Ngayon mo rin no kasta, nasakit lat tatrik na kasinyong. No apay nga, napinpintas mo ti motor ko, ngayon ni parang Leo. Napurpurma. No apay nga isot keket nga pagluganan ni Danica. Natartaray pekit di ti motor ko Naganganas ken nabinpintas nga ibengking iti kurbada. Aging nga makaawi da kiti balay mi kasinyong kitagpan panunutak. Nga iso itan tinakaited problema kanya. Problema no agsukatak ka din iti motor kasi. Ket gumatak meten iti maxi scooter. Tapno nakomportable ti ilubon ko nang runa babae. Baka iso nga jak agka nobya ta. Madidakayat nga makilubon kanya. Day di naudi nga kaayan-ayat ko kasjay manan. Madila agrek-reklamo siguro. Malagip ko insinanak nga awan ti amok nga nadagsen nga rason. Isu nga din sinanak inikat ko madetit tugawnan Isu siguro ti rason. Balaka dandak man kasin no anyat aramide. Ilako ka din dito motor ko nga sports bike ket gumatak iti sa balya motor sa akto agarem manen iti sa balya babae. Pudno ka di nga adda nga kayat dagiti babae dagiti naka-scooter lang ngem dagiti naka-big bike. Ay, angim adda sentimental value na kanyag dagiti big bike ko. Saan nga basta-basta nga ilakok? Gaputa kag isot imuna nga naipundar ko nga motor ko. Nga nakadadon tinaglabasan mi nga rides nga panagpaspasyar nga dinakpulos imbati. Kasla imbilang ko payen nga kabsat ko wenno kapamilya ti motor ko. Jakmat nga rod apod ti gumatang iti sa balya motor no jak ilako. Ninaganak pa yan iti motor ko. Ninaganak iti Dexter. Tapno ti kasta. Kaslang kasarsaritak lang. Oh, Dexter, hindi man nagpasya rin. Nga kaslang kunwari mo't mangmangig ko ti sungbat na. Nga, sige Wesley. Sa dino ka diti kahit mo papanan. Ta iturong ka sa jay. Kahit di ka baybayan. Uri no agbanking ka. Jak tumatumba wino ma-slide. Kaslakas jay ti sungbat na kanya. Ang imno ilako kasinyong tapnulaing makagatangak iti maxi scooter akasla ko PCX, wenno NMAX, wenno adventure scooter nga ADB, wenno anyaman dita. Bakakit no agpauyon to kanyak dati R15 ko. Hay! Ket numan gumatangak iti scooter kasinyong anyat may rekomendayo. Pudno ka di, ngad adda,
nga Captain ti Chicks digiti naka NMAX wino PCX wino ADB. Jak la mamati. Tanagwab-gwapo mo dati big bike. Dahil yung arod ti pakabuklan, ti pakasarita ka sinyong balakadan dakman. No anya taramide. Kunada, no kayat mo, ti maadaan iti love life. So katamta motor mo. Tapno may lubon mo, ti kaayan-ayat mo, tapno komportable. Komportable kayo nga agpaspasyar. Iti sa din naman ang kahit yung papanan. Di tanti nagpanpanunutak. Wun sa ngagpaisoya. Ang yung sayang mat, dati big bike ko kuna. Sabay gumagad na kay Badit Adal, liwliwakin pagsarimingan tibiyag, dali nga pakasaritaak, nga sabay kumakat, nakated, natibaga. Ayun, akong tiagyaman, kadigiti makated balakad. Basta, sika nga talaga sender, tiamok man, no, anya ti problema. Problemam gayam, no, ilakom da motor mo, no saan, magsukat ka, no saan. Ay, Diyos ko, ayak, tilada nga problema yon. Tikit di problema, data pa nagtagtaga-inip mo. Alwadam, baka wet dreams ka. Tilada nga madildil patam dita. More power to your program, Kasinyong, and God bless everyone. To'y ag problema apagayam mo, Wesley, iti Candon City, Ilocos Sur.